Evo opet se spremam na plažu i opet naravno flaša vode mi je celo veče u zamrzivaču i opet se nije zaledila, što znači da je super ohlađena ili što kažu podhlađena ili prehlađena, mada zvuči kao da je bolesna. Uglavnom znači da je temperatura na ispod 0 stepeni, ali nisi napravio led, pošto nema dovoljno unutarnje čistoća. I sad prošli put smo pokazali kad je udarimo jako flašu, da joj napravimo te male poremeće oko kojih onda krene kristalizacija, pravljenje leda, da ćemo još nešto više cool da pokušamo da izvedemo. Otvorila sam, uspela sam ovdje, sad ću vama da pokažem. Ćemo da napravimo poremeće u čaši. Da li će dirati da se u čaši pravi led. Wow! Wow, magija! Znate kako je cool? Magija, bebo. Tako da, eto, ovo je možda još zanimljivije. Probala sam ranije sa manje visine, ali morate dovoljno visoko da bude, da pada, da jako udari, da pravi velik poremećaj i krene led odmah da se pravi.